Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar achiar tu silian sang puya Shrileng in ziom lo malapan lo wangin chanchin thalonga thatu te in thla da lova lo film khur chunjom zel turin kan ngen chewa mani ina om tam tur le tul to pa lo chuan pon chhong lo turin kan ngen chewa Shriven na tan heng mai tom na vo midang na nen hlata om kun le mu mai silfai te lo ngai poimo ula vaccine lak thei huna lo la thau turin kan ngen chewani Zofia du Neitan National Helpline number 011-2397-8046 emo 1075 le Mizoram Helpline number 102 ate biak thei reng ani tuna chuan chanchin thari longa thak thun zomang u COVID-19 shikai zinga mani inlama iden kolte online manga vilna tur nistha teletrack application chu vein khan Health Minister Dr. Arlal Thanglianan atlang zar Rural Development Minister Pulal Ruat Kiman COVID-19 Shrileng awanga harsarna sutkian na ni za inhlona kalpui chun zoman don ati ramin COVID-19 Shrileng la katangin inen kol damlam apan chun zom zel Union Health and Family Welfare Minister Dr. Harshvardhan chuan khovelin yoga wanga mishingten hlokna le hamthatna andon te ashiat bel zel ti asoi COVID-19 shikai zinga mani inlamen en kolte online manga vilna tur nistha teletrack application chu in khan Health Minister Dr. Arlal Thanglianan video conferencing kaltangin atlang zar nistha teletrack hi mobile le web based application ni in thathum chunga man atan ro man photani COVID helpline Dr. Duty 10 home isolation omte mumal zoka anin kol theina National Health Mission chuan JHPIEGO nen tangkopin technology manga inlama damlo shikai en kol mekte uluk zoka anvil theina nisha teletrack hi aduang chuaka The United States Agency for International Development in hemiata na senso zongjong hi tumani he teletrack application manghian COVID damlo te chu COVID helpline atangin call ani thinanga damlo momo dana zirin online teleconsultation manga doctor duty teron thei ani donani doctor ron mai ba ka hian dietitianin ni big ruata ele inlam chungchang counseling a peanga rilulam counseling po nirwat bi ka clinical psychologist ten an pethin don bokani damlo smartphone mangte chon he teletrack application hi download in nitin andin mun SPO trule atul dangte an upload thei anga chu COVID helpline atangin teletrack dashboard atangin avil thei donani emergency thila po damdo inlama in refer ngai te ashia jungjung thei dona state in data monitoring system thatak ani thei pha mai ba ka damlo te tan atangkai le tura be se ni Health Minister Dr. Arlal Thanglin chuan COVID-19 shikai inlama inen kolten application hi chhortang kai nge se ti in dusakna ahlan ani COVID-19 Shrileng dono konga man ro poimo sang CSR kal tanga vision IS Academy New Delhi atanga Aizawl DC office na don te zovein khan Aizawl DC Dr. Lashes General te chona sem chuaka he huna hian Senior Superintendent of Police Chief Medical Officer Aizawl East le West le ZMCI ot entelani oxygen concentrator oximeter PPE suit le BPAP ventilator CSR kal tanga don tele atulanga man thei turin Aizawl CMO East le West ZMCI le SP office ate hlan ani Rural Development Minister Pulal Ruat Kiman COVID-19 shipui lenga wanga harsatna abik takin thingtlang lammi ten harsatna anto te chhokjang kha ani theinan Rural Development Department in theitopin anchu areng atia sarkar lai pui chuan nemin pi alok khan mi pui in hlona tur cheng viable che za somli panga sing hi sangre zali aron pe ti soin heti hian kum sang ni somni pakhat somni pani chunga mi pui in hlona tan cheng viable che zani somni pani nuai kwa sing khat sang khat zariat anron sangson to ti soim lockdown le COVID-19 shipuya wanga mi pui harsat wanga taka mi pui in hlona tursum kan huthai hi alomam takzetani ati minister chuan kumina tang hian job card holder pakhatin ni khata cheng zani somthum pathum zelan hlo to don ti asoya kumkalta sangni somni pakhat chunga in hlona cheng zani somni panga ain cheng riatin atamzo ka tundin huna Mizoram pumpuya active job card holder mi nuai ni sanga zuruk pasari anom mek ti soin an poisa mu to hmang hian Mizoram chunga district sang te kumin April May June July le August ha ni somli pasari anin hlo mana be se ani ati Rural Development Minister Pulal Ruat Kiman chuan phuldung sei khuwa zam puizo fa te chu Mizoram sarkar noya
tun thani som puli tang khan ni za in hlo na noya anin hlo ve ta ti asoya Mizoram sarkar chu zo fa te tan ading ta don ti asoi bokani minister chuan RT department mai baka sarkar noi department sang point mani thena zon thawa chuan cham anom lo na turin malak ania gas bu faila thildanga po din hun athari hle ani atia hetiang din hun kan thlen theina tura pathian mal somna kan dong hi lomam tak zet ani ti soin hemi chang thei tro chief minister puzaram thanga malakna afakom tak zet ti ata lang bok ani Mizoram Board of School Education MBSC chuan naktip zirtop ni chundar som pani khian polson pani board exam result ti chu atuma result hi MBSC website www.mbse.edu.in en theina omang COVID-19 trileng wangin MBSC office ero tar chu ani don lova mamozol tak te tan result bu hi le theina omthung don ani Voin Khan Jamphai District Level Coordination Committee on African Swine Fever and Other Transboundary Animal Diseases chu chairman P Maria City Zoli Borsap Hovin this conference hola antu khoma he huna hen kumin meni som bakata Jamphai District zo khathar khuwa vokna na shila tak African Swine Fever mu chu ani nuwa malak dan sang te clear ho ni in District Magistrate in April ni som paro ka vok lak lule phur chu chung chang khapna thu pek aswa voin zoni som paro ka top to tur siam thata po se ni se anti P Maria City Zoli chon Indo Myanmar Ramri shul om Jamphai District ka Ramrikal kangaran lag lule nana inkai son tur ven apoi mo hle ti soin tun thlenga ran shileng dar tur thataka khokir ani thei chulom omati thua soya he huna talan ni dan chuan African Swine Fever le na infected area pon zo khothar ti lo chu Jamphai District ka khodangte an him vek ria Jamphai District zo khothar khuwa voin thlangin vok jani somni pathum mathi to ani meeting chon vok voltu te ma khuwa ngain Jamphai District chunga tual chung vok le vok no te thar chu thanem tak omchu district chung khodanga phurchua zor ani thei dan turte soi honi nuwa rom hana siamani a vokri sel le dam tha chau shal chua le ni nge thena turin rom manna siama bojui ni se ti ani Kolasip district chung buk pula lungdai khomi puiten resam bu fai har sanna an to chu vein khan thune tu ten an sut ken sak buk pui tang dong la lungdai ale a chevel khuwa thei bol pui FCI kudama tanga resan bu fai la thrin an ni a bol pui FCI kudam in charge chutun nai khan covid first contact awangin home quarantine ani a hewang hian bol pui FCI kudama tanga resan bu file thin ten bu file an khul thelova buk pule lungdai khuat hian jun thakwata lak tur an nei lo thu sarkar in hriatin Kolasip dis malak na in voin khan Kolasip DRDA project director pu Benjamin Lalzamale DCSO pulan moglin te chuan bol pui FCI kudam hotu te komin buk pule lungdai mi puiten jun tharesan bu file an lak thei dan turan soi pui ani bol pui FCI kudam hotu te chom buk pule lungdai mi puite jun tharesan bu fai tur quintal jathum samruk poruk chu vein khan an pe chuang nga la bu fai hi lungdai store ki parin khopani te momo angin alo semdon ani Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana Nueresan bu fai thona pek mek chu sarkar le pui thu chok angin kumin October thleng kalpui ni dona a thona bu fai dong thei te BPL le AAY karne te an ni a Mizoram chon he scheme no hen bu fai he sem chuak mek ani PM Garib Kalyan Yojana noya hian chung ko khatin bu fai ke zinga thawadon theya COVID-19 chipui lenga wanga har sana tok ten he malak nen lom hle ni in kan correspondent chuan soya mamit khuwa PLR zampui chon he malak na noya hian bu fai ke somthum an chung kan an dong to ti asoi ani kaping chu LR zampui ani a mamit luang pol venga omkani hun har sadlain central sarkarin PMGKAY nuaya reson bu fai le dal milpe ka wangin kan lom hle ani chanchin thar hi All India Radio Aizona tanga puan ani ramin COVID-19 thleng la ka tangin inen kol dam lama pan chun zom zela vo intia min ni ko chung chu rikai mu chu thar noi khat ai niama om to a nimin khan rikai thar sing ruk sang ni re zani somni pali mu chu ani a heti lai hian shrive en kol dam noi khat de sang sari chung an om thunga ti hian shrive en kol dam za thi za som ko panga point pariat biala akai chho to a ni somthum pali chung chu rikai thar ain en kol dam an tom to zo kani rikai mu chu tanga chi ve mek zat po tlaniam zalin za pani point pakwa pani ani to a tundin huna rive en kol mek hinu riat sing ruk le sanga an oma ni khata sample test atanga rikai mu chua po za panga ai niam omin ni ko chung chu za panga ai niam ani to a darkar somni pelikala chunga hria wanga thi hi sang ni zanga somni pani an oma heti hian hria wanga thi noi thum sing seri sang kole zanga som seri pani anam to ani
Union Health and Family Welfare Minister Dr. Harshvardhan Chuan Global Yoga Conference 2021 honnat hu soim khovelin yoga wanga mishingten hlokna le ham thatna andonte ashiat belzel ti asoi Dr. Vardhan Chuan yoga chu khovel puma alar chak emema hei hian min atakin antina sa hle ti atlantirani atia sarkar point yoga chu mitin tan hrisena le nun phunga hlokna thlen tu ni thenan thei topin ma ala atibok Global Yoga Conference hi nimin khan honani a tun thani somni pakhata International Day of Yoga voicerina mantur puala buat sai ani chanchin thar serti topna na tang pui COVID-19 shikai zinga mani in lamain enkolte online manga vilna tur nistha teletrack application chu in khan Health Minister Dr. Arla Thanglen na tlangzar Rural Development Minister Pulal Rotkiman COVID-19 shileng awanga harsnat sutkian nan nizain hlona kalpui chun zomani donati ramin COVID-19 shileng na katangin inen kol damlam pan chun zom zel Union Health and Family Welfare Minister Dr. Harshvardhan Chuan khovelin yoga wanga mishingten hlokna le ham thatna donte ashiat bel zel ti asoi chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani